Ka All Meghalaya SSA Non-Teaching Staffs Association AMSSANTSA hak arpo trik nailar kalaweng no ya kajinga ki syong klan mengor kabalalong hakinik arpoes ni kenti hadian bakasor karjela kala menjur ban penbet thamai bat ban pen kieu ya ki tulop jongki kat kum kani kajing menjur kajing siu ya ketulop thamai kan trekam nadu kashi tarik ya yong arjar arpusau kani kajing menjur kelawan hadian kajing alang jongka Rationalization Committee kabala kli da u Commissioner and Secretary Education u Vijay Mantri hak kandai trik nailar ka sorkar jala kala menjur ya kajing ajing mot jongka ni ka committee ban sedang ya ketulop thamai nadu kashi tarik ya yong arjar apusau laong u mantri baro kinong tre SSA menta kinyo R% ka seniority allowance manla kasnam nadu kashi tarik ya yong arjar apusau ulaong umantri. Ka komiti kala ajing mutru bade benpet benia ya ki kerteng kinong tre habaro ki office jong ki district shwaban pa ya kajing ajing mut syaka sorkar jela. Kinong tre ki basya i de ban penrong ha kajing penbet tulap tumai shwaban bu ya kajing terwa syakatenan. Ka sorkar jela kala betharu ya state project director SSA ban perkat ya kajing ajing mut jong ka Rationalization Committee badai benpen kiu tulap shisnam san persen na dua usnam arjar arpsan hadu arjar arpun rio. Laong ru baka tulap bala penbet nadu kasyitarik yayong arjar arpusau dai ben kemi biang hadian san snam. Labatha ru ya USPD SSA ban wat kilat kilenti ban penrung ya kinong tre SSA hapo ka EPFO ban yo jing mentoy na ka Provident Fund na luar ban penrung ha ka Meghalaya Health Insurance Scheme MHIS na kabenta kinong tre SSA. Kinong tre SSA ki bala bensyat bantre ha ki waypat ki tara sorkar klem kanu ka jingsiu bat ka bailej by one ha ka bayade bat kani larai ba USPD SSA ude ban ajing betha syaki waypat ki tara sorkar. Labatha ru ya USPD SSA ban penti kena ban pelaj pisa na kabenta ki jinglut jingsep ha office bat ki tiar kum ka furniture bat ban penbiang ya ki jaka trekam ki babiang haki cluster bat block levels na kabenta ki BRPs, CRPs, bat ki way ki nong tre SSA. Haba pediang sengobha ya ka rajong ka sorkar, ka President All Meghalaya SSA Non-Teaching Staffs Association AMSSANTSA kong Jennifer Sendram kalaong. Ingilara ban weng no ya ka jinga ki syong klan mungor ka baklem por, hadian baka sorkar kalapun urlong ya ki jing dawa jongi, ki bakun top R% ka seniority allowance, but 10% ka annual increment. Wat langim yo prapo persen ka jingpen kiu tulop Henry ngis ngohon haba ka sorkar klara ben penbet ya ka rukam trekam ka jingthau ya ka Rationalization Committee ha ka bangiru ngidik dikhat kalaya rap shibun ban yo pen sngau ha ka bayade ba ka jingduna ha ka rukam siu tulop ni yo menta ya ka tulop ba pher kat kum ka seniority kum munshwa ba ki nong pre ki bathamai ki yo tulop kum ju bat ki bala tre la khat pras nam kalaong Ngisgo kumen baka tulop thamai kan trekam nadu kasyitarik yayong arjar apusau. Ngi ay kublay ya ka sorkar ha ka jingelam jong u Chief Minister Conrad K. Sangma ubala penbet ya ka jing jongi lingba ka committee. Shuwa ya kani ngila kentat ya ka jing penkiu tulop arpusan persen ka sorkar namar bajan marshiteng kinong tre SSA amsyam lasyak kentup hapo ka jing terwa bat kamdan nongrim namar hakini ki prasnam baladap amsyam lakan tiu tulap ya kinong tre SSA kala ong ka kong senrem. Habaya day berkani ka rajong ka sorkar ban penbet ya kijing jongi ngisngo bakam dan kamsyu ban mi surak ban yaki kala benram. Ningkong ning syap na kwa ban ay ngan ay ngu eu blay try kan van ubala pensyai kijing mut jing perkhat ki jongi wat hadu i commissioner jongi i director jongi but i under secretary jongi ban pensyai ki jimut jim perkhat jongki bakin pediang bat baginya hun lang apeng jongi ki members ru bat kini ki government officers ru ding ai ku blay ningkong ning syap ru ya u chief minister badan brom jongi namar bula ai kata kalat bon shna ya kani ka committee ka bang ka Rationalization Committee namar ya kani ka committee hi kan yai im but hadin sans nem yin saya kendo lang ngimar bali lada kemudian kani ka committee ru nginum yo ek ni kijing dawa jongi na lor jongi ni kijing dawa jongi ngila yo pada saka EPFO ngila explore the possibility bangin yo ya ka EPF ka jongi ka bangin na preng jongi shiteng
ki staff ki bayo ya ka tulom ngimpat juyo EPF tena kata kedau ki ong bangin ni aya ke EPF kalong kum ka security yang imo tenang tap dia nalor ngin yo asaka ngin la ban categorizing ha ka MHIS ka bating ting ha ban yang lan bojrong mo bang ting ting ni la ngo ban thaj ban ni em tu na mangim la ban ni yang lan man kasi ka dau ko long bang ni bun ka kam ka jam jungi kin sadon special consideration sa nang tap dia kibun kiwi dia ki bangi hapan du nrei mentang in asdang man yo lingba jo ni rationalization committee ke jungi te insungu ya isa commissioner jungi isa Vijay Kumar Mantri ru iba penlong successful ya ni ka committee bat mentang ilai hundud ya ke jing ai ke jungi ka committee Badru ngisungu isa Swapnil Timbe badai State Project Director jungi bakloi menginya trai kamlang ringkat nang ni syahmat ru idang ong menginya trai ringkat ban penbiang penbit biang ya kan ka komiti ke jungi ka daw bangimut ban weng no ya kan ka jingi khi ke jungi kan ka sit in demonstration ke balayat mentala arkois ni kalong namar bang ilayo ya kita ke jing dawa ke jungi kamut kata ke R% seniority ke jongi ngilayo ya kata ke 100% annual increment man usnam ngilayo hot ya kata ke 80% te kam long khan tang bahan rei ngilayo pat ya ke base pay ke jongi kamut ke base pay ngilaya laban penringkat menta utu uba join dang menta unum ya ringkat syu bad utu bala join khat prasnem ne khat news nem menshwa ti kamut kelap pair ke jingya salary jongi na kata ke daw ni call off no ya kan ka agitation ke jongi hakasin ke bahan riu baka sarkar kala ay kini kijing dawa kijungi ho ngila yo na kijing tho na under secretary jungi bat kata ka address state project director jungi tingila yo ya kata kila share di commissioner secretary bat dai state project director yangi haki whatsapp message kijungi bat ya ka hard copy ngidang up mentah namar kade kijing bambun na preng nangihi namar kedon kindiat kan sa kinrum kinram namar ban penbet ya ka kam ke balarim kade ke be tang hapereng arpois ni don kam daka lai benai daka sau benai nrei hapereng arpois ni ban pendam kalong ke be tena kata kedau kan sakelan bat kan sa jenjar hadu kan ni ru kade namar belai ni haban penya biang ke boong ngamo don ki block level ki ba staff ki ba yo tang minimal living wage tu ki yo prahajar 10,000 kam kot tena kata kedau ikwa ban penringkat hakani ka rationalization committee pede ngila penringkat don kitu ke belah he ka tulom ngila penringkat no ngila penya biang no bat menta kala biang bat block level state level district level kila awan at par ke kanum don shu tu gap ke katu ka arpusan hi kala withdraw bat ngi klem tre hiru ya ka ngi klem accept hiru ya ka namar ha katu ka arpusan steng silang ni member jungi ki klem bo katu ka arpusan nakata kada ngiru ni klem tre nakani ka phapu percent milayo ahi tambaya ka percentage ki milaban khen henraya ka base pay namar kumbalong lem ki kam sarkar mo ne ki society ki dadan ka ki basic pay tengiru milayo ka basic pay ka jungi ka bangimpat juyo minno ru